Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Ingaku se ku la ku onheka hala ka ti-iTunes xiyimbeleri Dr Joe Shirimani se va vuye hi matimba hala ka ti-iTunes. Hi ta tsundzuka leswaku ri namuntlha loko rixa hi voni xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu va ri ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes, laha Dr Joe Shirimani a va ha ri ka xiyimo xa vu-124, laha hi nga tlhela hi vona xiyimbeleri Mr Post va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tsala leswaku done. Hi nkarhi wolowo xiyimbeleri Mr Post a va ri ka xiyimo xo sungula. Se na sweswi Mr Post va ha ri ka xiyimo xo sungula, mara ingaku se ku na ku cinca. Loko hi languta Dr Joe Shirimani hi fike hi vona va posta vona va tsala leswaku it's still early, let's go. Se loko hi languta hi kuma leswaku xiyimbeleri Dr Joe Shirimani ve le ka xiyimo xa vumbirhi eka ti-iTunes. Leswi swi endle leswaku hi ya kamba leswaku hakanene xiyimbeleri Dr Joe Shirimani ve le ka xiyimo xa vumbirhi ke. A hi ngheneni hi ya kamba leswaku swi fambafamba njhani se a hi ngheneni hi ndlela yaleyo hi kota ku vona leswaku se swi fambafamba njhani. A hi languteni nkarhi, loko mo languta nkarhi mi ta swi vona ku yi ri 12:18, siku i siku ra vu6 ra N'wendzamhala. Se loko hi nghena laha mo hi zuma hi vona ku swi fambafamba njhani. Okay, lawani loko hi kamba hi kuma leswaku Mr Post va ha ri ka xiyimo xo sungula, munhu wun'we ntsena. Se loko hi languta laha ka xiyimo xa vunharhu ku na xiyimbeleri Dr Joe Shirimani Thula Misava. Se mi ta swi vona leswaku se ku na ku cinca lokukulukumba hi ku xiyimbeleri Dr Joe Shirimani se ve le ka xiyimo xa vunharhu. Se swi tikomba ingaku ta tika eka lembe ra 2024 a ku nga olovi ku ri i mani loyi a nga ta hlula. Se tiveka na hina ha rindzeli ku va hi ta vona leswaku ri i mani loyi a nga ta hlula, kambe swi tikomba nga ku le ku tikeni ngopfu. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.